Yeah, last time I found my little for Pessimato of Fina or breakthrough kingdom, my night, Kalaskeke, Malpessimato of Fina, and I shall tell her to a little to TAEAO MANUIA LOABAY in the TAEAO, Taoni, or Tofi near Matoni Samoa, in our tournament times full 5 minutes to Chaneli to Laiva, in La Tofi, La Summa Luani, or Setema, yeah, if you talofa to Tatu to Nuba, or also for Tatu to Nuba. TAEAO MANUIA umatato le lofo le tua alvi inga mal faftai fa foi le tua I ono lanta usinga e tatou mal pona po I se o mani taimi le TAEAO wa te tonu ia ana le ai le lofo le tua I tatou te leo lia mani TAEAO a le awa ia tatou ono fa foi le inga mal faftai le tua a ia e fatalo fatua ila tatou pokalame le TAEAO MANUIA man lopei nei Samoa le fasalau sao tulava inei I falau niu I no foanga o tama au lei matene au lei ia male awala makua sili lava ona leanga yo TAEAO nei yo TAEAO ia le mata mo fia yo tau malo sile fia fa na te mafuta mai e fia sile fia tulanga le tau nei Samoa o ka se mana ia sulu mana ia la ma fana ia leve vela ele malulu ia ai malu ia mo se tulanga I Samoa nei pe nei ia sola sola I Samoa te manitua lava sola I Samoa o ititia yo TAEAO uma lava o aso uma e pusai lava ia meu afi meu asu foi mo mukuka ainga foi la fela tu na singa foi TAEAO la tu mai se apa foi na e se tamama stina matulo tau se la ainga mo mua va ver nga yo foi ia la ainga foi le walto singo se la tu tamama se la tu tina matua e foi sana maru TAEAO man tua Samoa ia e tufa foi tau mafa foi le laso o le tano atu ia soala asola e tufa tu tau mafa le ainga tufa atu ia e momusu la lisa ainga ia mo mua vela me ai la ainga la o le tufa mai le o la tu malu TAEAO o le tau mafa le o la tu tamama tua po la tu tina matua lele ma na o le ainga la tau ia tufa mai ona to e tufa atu le ia whapalengi kamala wai te lang whalonga whai mai se whapaile mea ai kiki velan mea ia la ainga lale ia se mai whai se mea ko inga malo makua ia ai e to ina malo matua lele se ele vea se mea ai ona lea o ngā leo tatu mea ai le whai e pe o hasa na leo tano atu ai TAEAO umalawa vai e pusai whalunga le asu I meo mukuka o ainga e le ngata inu I tua e whapena fo manu voi lele ia no ia tala fa tai pia o fa la tala ia sola o mo foi pia o no fa o mai ka kaile tulanga foi le meole ole fi ia mo tu ma tu mai tu ma tu no forisia ia pia ia ka uma la vale me makanga mai le so sa ia fa so solo ko le falawa foi le kasi le falawa fa longa ko ia ia o telo TAEAO ia e fela ifo ele se me faz me ai mo qual é esse meu lo se tala fa tu por tala lo ta no atu ni TAEAO o tala mo I lava o le tala mo I lava le tala le fa tu wale se la mai tatu tinu ya sola o me sai ta fa tai pia o ma tu ele ni ele o ai ni niu o ai e koli ia pe o foi le ka fai manga yo e koli mele esi ia po ani me ai foi no tu ala ke le me na te le tau mafa nei ni usila nei Samoa fa sa nei tala fa tai pia o ke fai atu tu langa ia o le ai ni me ai le ni me ai ia o isi aso ia e fela I foro le ainga vai atu le buka le se me on fai se me ai le pau ale mea lai loa la inga na ofafia la ia ma le sua vai ma le fulia sua vai la tu io no tole la tu ia ma kwa ka fu ale ulo vai vela ma tu ale vai atu au tafa ia pe mama vo le titilo atu si ainga la titilo la boa la tafu mai la tu wafi fo le la ia le kasi ale makela inga la lisi ainga le ui ia le se mea ai le se mea ai fu nga le ola mai longa le ola mai le afi le mpuka o no atu le ne ainga ti nganga I loa o le ma wai me tafafi le talo atu tafato pia ia va ngana la uno forisi ma to ia mai savai ele ma te ma to mai tua
ko la ia le la inga le matua tafu ale ulo kafu ale ulo la tu vai vela kafu ya le ulo vai vela ia awa mai ma wai nga fafi ia nei wale kalangoa ke au ka ape au tangata ia me alo ia pi al feo ai solo ala la bo kafu ya se ulo vai vela ia rai tala na e famna to fe me sa tu pula so e matulanga ia nei o vai termina nei ka le va a wina tu tatu tala o lea wale toi loa lava se ainga la tau ia se afi ia po se ausa e sau mai whare risainga. Ia ono le suinga le wa iai tātou wa iai lava lau oe ki poki wila tono le whale wa iai lau whalai wa iai kou o meo o ngā homu mea umana na wa iai ale mea la ainga la tau ia wa leko me whai ai ia ono toi e wa ai atu risainga e pele ai ala se me ai na ainga la tau ia wale tu popole ala tau ia kai pe ai na New Zealand ma ina I estu le fafo pele ia se me ai no fono fo ala inga ia le loa mai fuela to pe tu na swinga na wale so fonga temine wale tu e va ai ni asu na mai tatu tau ia ono la malosi mai ale tatu Tascavi Villa ma le tau venue ia tatu fatel malona ia afena timafuta mai o le ngalo e te pafena te fofu te malanga mai le tato fale tali malo mana ia ina Skyview Villa ina te pata pena foi mo te wa benu tang pok foi lele ia mesina fo ponga sa fanau ia pena foi mo reunion ia po le ala se me te fia fai ai fa talo fa to ele te mai te pule masalo na ni sila te mai te pule te mai te Melanie Nansen Fong fa talo fa to mela fa renga tato Skyview Villa pena foi te wa ben Tato tau nei talo le tau mo vaenga Samoa fa mawina lo fista o le tau le tulai afale lima le TAEAO te nei aso Tofi fululua o te sema lua afe sumleiva winga le tau o au o savili o le tualoa anga i le mata polu o lo futi ai pe Samoa fa tasi ai mana yao matimu pu ai mama e afia ai mo polu vaenga mo le so aso froile aso tonai aso sa so ngafua so lua so lulu matu sifo fa pia manono e langi lei manai timu fa wauli e ono yai o le asulu ma losi le lam fa solo ina awa matimu le ato uru va solo ai mai ono feo lolo ma mafa ai pu u taimi o le wauli o le awa matimu o le ato uru va solo ai o le ato uru va solo ai timu ai pu e matele ina le lewing o le tau se ngana ai timu savili o le ato uru va solo ai timu fa pesavili e fa tau o le tualoa sa e saute sifo le pata sa fata si le fanga ufitia se vai le langi e ao matimu ma e pu iai mo savai o ia mo savai lo tatu tau savai mo savai vai mo le so as froile as tona ia sa so fu lua lulu sa e matu sa e sala longa sa le aula e langi le lei manai timu fa uli e ono iai o le asulu ma lo si la mai fa solo ina wawa matimu o le ato ulu va solo ai mai ono feo lolo ma mafa ai pu u temi o le uli o le awa matimu o le ato ulu va solo ai o le ato ulu va solo ai timu ai pu e ma tele ina le wingo le tau se vana ai timu savili o le ato ulu va solo ai timu fa pesa vili fa tau o le to aloa i matu sifo o a bawa sau fa le alupo e matu sifo le fa ku matu sifo le a bawa sau fa le alupo e ma tele ina susulu le la ila so o sau te palauli palauli lata ne yafu e futia se vai mo langi e au matimu ma e pu e yai o le stalo tau yo la mo atu le tula afa sumo tasi le tau e se mo koe pa senga fa le atu tatu tau galanga lu kama ku pe fai tau pe ta fa solo ako al tau a me tau le yai ya o e ka on fai fo le fa vai atu fo le e pe ila vai nga le sa e sauti sifo ale pata sa fata le fanga fa pena fanga me vai atu paule tu langa le yai ia ti munga le so ia e pe o sauti palawi lata ine yafu le vai atu futis vai nga langi au ma tim ma pu ia na tu langa le paula vai nga lo vai atu na lo tim la toma mai sta tau pe afa le sfuma tasi il TAEAO nei ia au tatu tau ma tu fa na wina tau ia ona la malosti le tatu Skyview Villa ina le tatu wa venu ia awale ngalo ia tatu
tatu special na lo fai lava statu Sky Villa no se la limes fulu ile pau ia ai Tofi o to no foi se na fena te malanga mai se na le tatu Sky Villa ko se mana ia ana le no se la limes fulu atamne ela ka ko pase foi mai ia ona ai fa fonga na ira fa talo fa pui so la ko vai po ni so mafuta mai tatu YouTube ia e lunga o le tatu YouTube fa fikai no vale mafuta mai fa mai asu pe to lua to tala no lo swafa o te iai fa tasi mai ai ni ka ko ko kele ni tangata fa talo fa ti te vai kino maro le usu ne ta fa mana pa kalame ele mafuta tu le team IT al plus kai pa kalame fa fikai la vai sunga ti te Vikings ma na fa tai la ti te Viking mafuta mai fa mai ona mafuta mai tatu IT plus kai sorry ti te ya vai vi se mi te felo ai lo mana mia la mala so soni tatu ai me tu la tatu IT ya na la e tai la ti te mafuta mai ata me tatu tatu to pese foi mai ya e fa fonga lo ile mal fa tanoanga ya mal testify company o mai malo si tatu programa MS Rental pena foi le tatu ke fe la tirano ya ma nga tfolio fa talo fa tu tatu tunu ya pena foi tatu company business ya o lang malo si tatu wala le tatu ta maria malopei fa pena foi ya mal tatu tawa fi malopei o que você me fa ta si mai pea awani o si mea na la tu tatu pese ma na ya la na ya polala breakfast na fa TAEAO si kom fai breakfast TAEAO la no ta mafana pito sili lava ona fai mai lava nga foi el au fo mai mai au sentisi o ta mafana pito sili on ta o la so
Ya se fo malia na ro pesa na le mika sista pe na fa fonga mai ai ya na fo ba ba to fo i ta to programa tau TAEAO man lope a fa tala fa tswa ngalo ma futa mai lunga a pa ese fa to ese malo ka ku ala usunga mista ngamo malo le usu au kilani pa vetai lava ya temnei ya ale pe no fa tu ya le mo ta tu ta inga ya male sunga ya mama maunga o le MS Vento maunga marana e tasile o suia po tasfero va ia le tatu MS Vento i nai muri fanua talafa lo sunga maunga ya ini so man lo su kaniso e patalo patoi no fiuma le pule ya na tailia ya males ese mo pa ia tatu europeo ni TAEAO foi fumia malo lava so fu para yo le vinga lava na mal fa taile tu na tsinga tatu wa e ui lava maunga e ui lava ina lata foi le fia le pona po mane asa ye lava malanga lima le oti ori se foi lava le auria meni TAEAO mama sa le lava lo fiuma a tu langa na tau tatu fa tai am vi ele tu e matatu fia nei so fa matatu te ia sa le lava lo fiuma nei mas se so lo ha usula ngari sa o ale watu mama o le tatu MS Vento ya o le tulanga ele mele no fia MS Vento ya ona na ele tatu la ele ngata na i fale olo ya ai pe ko i luma se fai so tala le tatu MS Vento malanta tu ni TAEAO ya pastai mo fapsini lo prima le pule ole tulanga si na le maso ya MANUIA o la ufaina o maso la mo na i ke no official me ka winto i na la lili ya e ngata ngate o fio to me to malanga me faso ya e no fia me no mai mai te no le no wa e no maso wa na ngata maso ka winto ya al maso ka wash malo faftai ole situ langa ile tatu la tatu company la MS Vento yo ora na foi lo imul fanua la va tatu la yo na ye matatu ta vale lata lava ye fe mo fio lava no so atu ya se foi no tatu o langa e piki mal ta vale lo mana ta ngata ye manga sa le lava lo fonga ni ta am plano ole macho nanga mo fanua ya mo fa fa no fio na lava le ole la to i nanga mai foi tatu mo ki sa la fai apa pe ke ni pe tele ko ni sa ta vale ya ni fa na su mai o fa ta ne to wa ba si na mi fanua mana so foi ole na wa sa va ni fa ta vale ni na to na e ti sa ta vale mama ma ta no fi ya o so ta foi family na e wal ni ba ta o se ko no ta to ye o de te vai no pelo yo malo faftai lo sa ole lo sunga manga ole se mai se tau fatai tai o tatu ta vale o tatu fata vale MS Vento na ma wai so sta vale lava mata mai lava ta vale titi se yo lava i ta vale la popo mama ya sa lo fo ni TAEAO ma ma so ta vale la titi ya na sa yo ma so ta vale flolo ya ma so ta vale la poio ko ma so veni e tida na sa yo ya we foi no so mato na peira le tu na ta vale e fa pe na na pe e fa te poma yo wa no foi mato ta vale mo le tu na malo ya le stu langa manga afai la se telefoni foi la le mo se masu ta inga fai mo fie e so ta me ia tatu tunu i fafo ba ngale malanga mai ni sila Australia e pok mai la ta vale ali ta nu mala vale le ya fa tai mo fa sili yo tu langa la maso fa ta vale ya le mo maso page ya por MS Vento ya me fai na esa ni mo le mesin ta Facebook
ia ona e fisotai nei tulanga te mai ia lina ia no so tamali tuntun ia ringa te poia o lina foi maso ka ia o fapenala mo ia ni la suma ia ni pure ni suma ia Allah mafua ia ni fai ana e fisotai mai ia ia na mawai se tamali fa mama vinga mo mano tate mo Malo ia alis tu langa foi esel mana ia tro nanga ia lava ia sui foi tato MS Rental e tu lava ina ma fa ilo mala papa foi lele e tu se al MS Rental ia mo la tona malanga mai MS lava nei palangi foi e fo mai ia maniste foi ele o lo tele tato tu ngale mai ia foi le pefengo fia no tu sa ma tu sa lo riporto e fai santa vale ia sao lava no foi ia tu langa ma to fai ia lo nanga le fai ia ma to sai ia ona mo tu langa mai ia o falta vale ni vale ia e tu online ia ainda tem foi o piscita que foi fuanga nisso lava só para tu motivo olha ela todo nanga fai então ma to nanga le fa ia ma to sai to ma to le papa ia na o que mai ia e mama na moça nem tem nada yang susah oleh cuma putih macam terluar lang tahu tu tulangan yang film. Malo ia na foi fai mai lai sene ia fai mai foi mai foi fanga mai tuna la fai mai no tau isuina ma aveina lai sene mo la tau eleng lai sene faz saída vamos fazer ia tulangan ya o fai tu fai ia tulangan te oleh lai sene le TAEAO ia for 20 driver's license ia tulangan ya Mole fala uma famala na mãe na mala da tudo. A pelo que malanga mai mai ia Australia mai faço por Chile lá por Austrália por América. E me fala na língua macho fa fa no fia mai tu langa le sai e mo malanga le vai ter le aqui. E me fa pena na fa aí a tu langa le macho fa. E me fala na su mai. Ia ona suina le lesoni ia ona fato a faile la tia mana tua le mo faile ma to tu na tu ta vale le fiona ia faile le mo faile di vina no le sene tu na ti ti ala ta mo ia ma lo tai ma ia sto langa a faile sa tanga mai fafo ia ma meshe atu ia na fa longo lungo tato lope ta interview le fai ia po aso umalava o e pa una se to fa manatu mai pa una mo la to ia la to ta watu tato ala leo foi na la to lo ai le tato MS Rental le fa stai mo fa sini o le tundanga le ia sa le mai lana ia le comunita le comunita tu ma fai na su mai ia ma fai le mai tundanga le fa to sa e no ni fa sa le ni pa tava le ni le nanga lo pun yang papinala na pa selai sala e so mai na tio ya fa pero que no mai na sa e fa fo mani lo pun ya na le se meni selai sala man tio ya o tato ni tio no lo la lua e na fa pena sa yang ya no se la so va na le la lua e to tu lo pun yo o ti ai mai Uma orang satu nama serta anak ini umur satu malu mai kamu partai mesti. After bang ya masalah nang se lauta la fa fong mai tatu tunu lo fo malanga mai sa mo. Tau ya mau ma pe tau fo ya alovao pe tau la vai so se tasi la vana ye sunga ati. E po se si la va fong nga MS Rental. Tau ye mo fa lo mo lo pe o ko me ki aga este se lauta la nga ama. Na se lauta la se tu pe tele mo Sa ilo filmo se lauta la ia matua te le fa mama vinga le le shu mai fa la tua e te le fa foma lo pe io non fa mal lo tu le anu la ta te le place fa tu ta vale fa pe na o me ai ai alu me fa te le ma tu ta di lo pe te le mi tana te mai ma fa lo mai tu ma lo si fi fianga fo ya te ma tu le na ta mo la lo te ni company na la ya o si ti e fo tu la ma ta tu lo pe ya la ne fa fonga no mando eso ta to tini so si ti fa al min lan sa ole mo yo se fi fianga foi na tato lo pe ya ona ole au nga fa salonga bi fi tel ma to pe fa ye la isa nga fa salonga i tato company lo la ma lo si tato la tam ne mama la ngota tami ya e fa foi la lo fa tu ya e foi e pisi ya ala batu ne tami ya po ya se me wa ngalo ya ta o le fisidia ti ai e te fa manatu mai mo tato tino ya fa tayo lo filmo fa sudi ya ole tulanga puna ya mo mato mo ya tu fa tai tendi pa ya man malo so ta to tini mo pini si pa ya momenti ono lo tulanga mo to fo ya se mi mato tin pa ya filmo puna man malo le ni company ya ta no na o tulanga
mo foi matou whakatau i au ngana tia la te o ngā lea whakatau langa sia tonga sa tātou atunu ia o le te talo mo ba ngana ma te talo o ngana tia ia e le whapenama le tōni manu a wāni company mana na o ngana so se vāenga e te mana o mia e pia ana whaiole amatanga o le matou whale misinia verse 45 to la te wala amma iai se mea o te awale whale tōni mo whaiana matou atu e Jerusalem te awale la en el modelo matou ka was yo me vale e fatani la pasu se tena e te incorporado sa como fai la mal de la gente ona fufuni fa au le sa vale yo en fatina fa mani na ia una lo mala na fafu ya o matou na no tolu ya o fatina sa o matou service le matou pa o se foi no mano tato o tu ya fatina sa la ina matou pa ya sfaiele mas ya fia finalmente le TAEAO le tua tasi le po le fa penana su mai para me au o fis afia mai le mamãe ta ana ta se vai a se fa fisia fa ili mata no fio tuma ya tivi me amo pois ya e fa penana família fa penana tu watu le nata ni pese fo família le ranga ya fiasi ya fa tu pula e mantua le tengo le asa la vana ni lima ya tu kai yo no le fa le tuma tatu ya le ton fo fa fisia na fo wa o me ma mafala me mafala fa le fo na ni pulu yo ana yo ni ni si lana e pio te kala ati lana a na ni te ni sei fatta vale shuma ta te veva yo mo fista te pala ma ni ya fiasi ya te la sa o la sida na ni ya shuma fa ali ya fiasi yo mo ta pena la von fa te pula yo ta to no tama mantua ese tu lana fa pena no mo so fa ni ni foi eu não eu tô falando que eu sou lá foi uma olha se não há o que eu falo não na tua casa na maravilha ele me disse lá fez se fizer ya wana vale não se não há uma pessoa não uma família mais que fala isso ya o meu falo meu não se não há aqui da futi ya ma uma era isso uma grande matrimonio ya ma matrimonio suma ali pure operação ya alvaro que fa possibile il misto filana che non ha un stesso suoni ai mai man tele la no fuana ya fahimta to wati ulumi TAEAO ai nata ya mania tele tato la pei ya male tato company le pei meta fa time nato no fa si foi fa so foi mama tato fe no ila sfoile ala la sfoile la stona la ngalewo va lo ngatu pe wa pe ya sa oi e tau no fa fia ene tu mai se mango sa le fona tato le mai ma la fona ya wala le fe no ya fa se fo ma bia ya fa se fo na ana sa fa fo mai le tasu fa tulanga ma le sunga ya manga ma na o le suina le tatu MS Vento i na mo falua e pe o ne fa fo te a fa talo fa tu se va ngasi ma futa mai e ia tulanga o lua fa tonu fa tai la vala sunga mo le musika ma ngai walu ese ai mal moinga ai faisi siva o wale malu lua TAEAO from City Week al tai lava tulanga lua ma futa mai suli lolo taefu good morning ma lo lava tu atunu ka bless alofa tele mo lua fionga fa tai lava suli lolo to karne ta alofa se atunu peleina sa mo manuia o to uma alofa tele mo to uma manuia ya na amsalo manuia le famel manaus Mwana Yosua ta manuia maloto tu atunu ne ta folk fa tai lo mo la to ma futa mai nunga tatu website kana fa nunga simple video app i nunga tatu YouTube channel le ma futa mai la to tamne ska ko fa start to break ya on a 40 mai la pe na fa lo to la MS Vento o ko kai le tele la to unanga na ya ina imla valele fa le ainga ka wash pero foi mal fale insinia ya la ngata na o le asfalo ile mala storai fa afifi ai kwa poki ina Hello ko mo wa kala ka sole ka leo mo fa mai o tele tato o mali liu yo on all stress ma mafo mel ma fa ya ma ne na fa fi ma fa to be tele hindu ila to le tang fiel al manus alo balu ai si vai musical fa ilina ale amo sunga silva nga walesi ma lato fa ili as for emla sona to ne ka ya masalo i se pese o wa sania mai ya ale to la meta te mita su fit mita tale to la sfo fa singa ma time ya o kama foi lava tuli tami yo na ole tami lava me sinu taua tato pese como mole
E TAEAO lo malama lelei ia inga matulanga manaumia mo le whao inatu le eletise I lo maota po le bisinisi. Ora tus, oi kia umaro. Oma, koe ala kise. Oi na koe ano. Koe ala fai mori fai le seng. Ifa pepe kai wa so sisi na mea. Ai, ma fai mori fai long le seng ifa kanga la kula fong le tisi. Ka sa inga pe vika wa venka o kisi. Okay. O me fui pepe. No payment, no power, brother. Mo nisi whamatalanga wala au mai le ono 55 o le ono 55 E TAEAO lo malama Come enjoy our literacy project specials on Monday the 9th to Saturday the 14th of September 2019. Buy 2 Hula Fala series books for only 30 tala, or you can buy 4 for 50 tala. We have early learning childhood books. You can buy 2 for 5 tala 50 cent. All our science charts are only 9 tala 90. We will also have 10% off all Samoan books, 10% off all toys, 20% off all books in store. Special events from Tuesday the 10th to Saturday the 14th. We will have special guest authors like Jane Vafusuanga, Lani Wentz, and also winners of the Samoa short story. Only at SAB, simply the best. Come enjoy our literacy. There's no other views like the Sky View Villas. Perfectly located in the mountains, 800 meters above sea level, these beautiful self-contained villas have the perfect balance of resort and island living. We are surrounded by beautiful lush gardens and panoramic views of Apia and the Pacific Ocean, and still a short drive to the city. Our friendly and professional staff who are waiting to make your stay better than your last. So what are you waiting for? Island getaway can't get any better when you're staying with Skyview Villa. Ako moto mechanic I vai tele fa sanga I malano fo tu wai le Yasaki o se au nanga fa bito e sili ona le molo sa le quick service mota vale light light vehicles e ma fai ona sui na le fa mama so au ato le afi o yai foi le mato o nanga fa bito o le panel painting ma le respray painting mo so se vai nga to e fia fa le o le tino lau ta vale a fia mai nei loa pe vala au mai le numera ona o tasi iwa fa ono po le fitu tasi fitu ono fa le ako moto
ia na sa fa mai le fa National Pacific Law Band mana to pesena ia ole fa malo mal fa tai foi I tātou ri fo mai ma tamai tai fo mai ia mai la tu umola balo nga lue le tātou fal mai I nei mto tua ia fal mai o le mwenga pena fo I tu sivi ia ma fal mai tu malo e pe ona nei Samoa ia ngatu le atu fa fo na lo nga lue I ni fo halo le tātou o lo o nga lue le nga venga fo mai a ta no fo le fo mai ia e pe ona le tala le e pe ona fa longa ia le sa news e le ko mala waku o rotu mau pea ona leo mawhai ona maus tala wha MANUIA mai ni matanga wenga o se fu maloina wha pero fiso leo e tu sai o se mta upu iste mai tai tolu sanga le sa tau fie Kuala Lumpur ona tua inga e luna te ine o sana pepe fau I la pisi o se whale le ta ua o se mataanga na malanga ai Kuala Lumpur ai pei tai o se fita inga na maua le tatu tala mai Samoa o whai lo mai ai o le solo fofua e tue tanu mai ai Samoa nei le nei tamai tai na o mai ona fatinoina ni fsota inga fa ba malo mo toi fa fusia mai o nita mai tai e tu sai fa mtalanga na mau e tatu tala mai Samoa o le afa pe ona fatinoina pe tu langa tau di tu la fono mo so ina atili o nimta upu pe ata onu mai nita mai tai I Samoa nei na ele o mo tinola nita mai tai ia posta mai tai e fenga wenga so fo malo ina pos fo mai ia pos doctor pos nurse ia e paule tu langa o ia I fa monga mai o Kuala Lumpur fa mai o le tamaita nei sa luatu I me kau health ministry e la tu ai ia le la o mautinoa nei po o le la confuse le la fa lo mai fo el polisilio tatu mtara venga le fo mai lo ina ai se tanga te va pena na sile fi am salo ia estemi ia ona toe makala ia le ona toe makala I fo ale awal paipa I lo I fo ia e mautinoa I lo ma e loa le tulanga la story ma sa pa le so neva ya so la lo ma la si le fia le tatu tunu e na story ma na ya so le ma na ya na story le hanga ya male fe ya le tolu pepe ya wa ma wala tu wala le pepe na I le Kuala Lumpur ma le pepe I le na ma wala uli I le ono masina o si pepe ya ma le pepe le na tia ina I mulfanua fe sole ia o le tulanga la vai tato pe ona fautu atu a fai na te getting fafita uli atu oe lean on me ka o foi le pesfole tato le masani una fa fonga tato tu lean on me ta watu ta wane ta wifo ta watu sesio fafita uli ta ule tua ia ta yo matua ta fai fe au ta sesi welele te matua e teleton winda nata e ono soswani atu au ta sesi falele e haro ka la ia ko fafita uli o ni ta sesi fa pena ama to fa na wina mai tatu isu ya matala ya ono le ako group na e laula ngalo si tatu news I tawa fiafi pena fo ia matatu isu ya ta fa tala fa to ele fianga masoe pena fo ile fianga wawasa ia malitatu fa venga le ako group ilato fa insinia na vai tele ma to ako group et mo lunga lato Facebook page ngalo walu a type le ARCO ako fango fi ku e mal group also mai kilo ki ai e mo mai afa matalanga le tatu ako group e fa malato fa inga na ina le manai na tua mai le fa on fa le primary school sa valalo na tua na ele tatu fa inga na manai na tu se ringo manai ona fa inga so ia ia le ngata na e to sami ai fa latino ia to sami fa le nganga wana opis fa le nganga na tai na e ke saula fa fo ele ngata na matua es laule lei ma ema onda me ai fa le nganga e ke saua fo ma fa latino fa le nganga ma fa latino la to le ma moe ia ngata le ma no yo ta ma fa ina ma na ta nei si fa kala fa tu dise tatu company ia pe ona langoling ma rosi tatu TAEAO MANUIA pe fa ma tatu tawa fa talo fa til motonga complex la fionga ya la tonga mo e pe fa la fionga ya lupi matsila e tu sulu ya male tatu pulenga motonga ka complex ya le ngata le motonga vento ma pe na fa male tatu sen kitchen ya male tatu la fa lingo le tatu massage ya male tatu massage silma na yo tu ana na te mo tatu potu ma na yo motonga yo tu tonu wale le mau ma tolanga sa tonu ma marketing na I funga lei ia ele o tonu lava o Frankie ia ma le so o ma fa lo le Frankie ma le fama jo
O lisi me mana ia tātou motonga ia o lata le whale mai. E raka ia whale mai, a me sa tātou e malanga mai, ia ai pifele ki mapole ni tewe ngase. Ia vale, anga ame o whale mai. Ia, a talo whatu ai pule ngai tātou motonga complex, ia lato unanga, pena for ke whele turano, ia, ke whele turano, e te loa le tātou Western Union ina I sale ufi. Le Western Union mei nanga ngase le ufi. O so o ala Western Union mali tātou ke whela turano. Pe ia inga. Le whenga misa toi, o nā fwoi whaila tō promotion ai whai. A whai tau sami ke whela turano. E alu le ke I le Western Union. Ma whali liu e lau se leni. E ke le mamau atu lau se leni. Nei lo le rate la iai. Le mea mana iai lo alu tau mawha ina I le tātou ke whela turano. Wheloa e te matai Lucia, lau whonga whiwhia, lau whonga au lei. E mare maa moe, o e maa moe e whaila tō kuka. O, ka se maa nga ia. Patala whātu lai pule ngā tātu ke whaila tuano, te matai Lucia, e o pēnā whoi lau whenga renga, e pēnā whenga am tūnai. Sap! Tātu o mari sap, le na whaa, pēnā se sila tuari tātu wata, for le take home pay. Le na whala uloa le pōle aso lua. Pēnā pōle aso ngā pōle aso lua. Ora solua e le sala long malo sir tatu set fatala fatu e le fianga to filau e le ngatu velea o mua le wai le pule na tatu set e la wana le sala long malo sir tatu wata ti fanga na mali e ia a fiwe aka faina e tma futa mai tele mata na ta alu rola I New Zealand po fea o Australia Samoa lo mata faali tatu sinema na Apollo le tatu wata na set la tola lai tongo foa na fai la wala tu persona e o colmana ia e lo so ai o le mete fe sa e te le ulu tono fai to ia a will live on fatali mai la vanga le sevinga o ma le love forma fia sunga ia asumua te mai tai asumua na lo te ia na pakua o ko a vesa o pa mo ta o mena te mana o ona avele la to o paku sa o a seva to uma sine uma o la to mena fai to uma na me uma a vesa o se longa la vai maua le loane te so ina fatala fatu la e tato sap ina tonga fo pena foi vai tele ya ina New Zealand American Samoa pena fisa vai Fesco ya ole tato Western Union ya pole tato number 1 currency walau lo al tato tu le tau fala lo al tu nei Fesco tato fatu le fiona bul pola pena fo le fiona bul yo pule le o tato Fesco ya na mo tu pena fo mai le ma kwa isia pe ona walu e lisfali tupe na la kwa e lisolo matua na ke le ka ko le ma fali tupe ala la fo mai tupe lo matua mai Australia ko ai ma sau fa longo ko fali tala lo matua telefoni e me le o ke le ngai le Western Union o le vabe na la fo mai ama nge ya ani wa mai ke lo hika mai ki pe mo la fo mai tupe le fali tupe o le o mo fo ni ya so akwa ke ai lesi me ai se longa ke ai pe amor tupe wa lesi kupe va ko me ai or tu la e te lo ele Fesco Union para Western Union number 1 currency o le makwa number 1 e mo le vabe e por meia sa o le ngoa la fo mai ai o sa o tangata le ngoa le ta la ina tupe paula vana me ka visinga la ve fo le se si amia la fo mai ya mo nei ya Patala fatu ila tato Fesco Skyview Villas to well venue ya to mata o melody pe fai lo atu la la maro si tato tau ya na fai level la to special no se la limus fulu ele to fata ngata il po afenet fu futi balanga mai asu lunga lo walo lunga type Skyview Villas also my all details more la to Facebook page telefoni if so tailo yai me o mai Facilitate langa ya afamatala to terminate e o mali tu la afamatala tu I see alo walu lunga type la to Skyview Villas the well venue I sulo ya the wild exports kokoloa kamalo kokoloa na lato la ina papa keho ina the farmer cho ina vai tele na lato pusa isana ye la ko store na dai umai na lato kokoloa kokale mana ya Kofo ya kokoloa ale tato wa wale exporter ya pena fole swa non ka mana e fatala fa tunga ya ai fa ngole tangaloa fe nga tangaloa e manai fe fatala fa tu ai ma lo la tau tua tunu ala le fala lo tato lo ya tunu fafo e mana nga osi fo yo nitu kalaki o se mana ya
Samoa Tourism Authority STA if atalo fatu le fiona fam tuainu ia le pulisili le tato STA wala tona o ka mafai lava e fa to sina mai tato ngata le fafo le ngata tangata Samoa lava ia ai pe foi mai se tunu pa langi saina inkia pena fo ia ma tata Pasifika pa malo atu ai le tato al pule ia la fiona fam tuainu le ngata le fa ngavenga le STA ele o mo la to po Maleau, tam fainga foi le IKEA, kam foi creating IKEA foi le fa. Mata mo fiel tatu tunu, ina ia mo fai na fio mai tangata, ia masa sa mai la tu seleni ni Samoa, ia amati na e le tatu tunu o Samoa. Fa ka wela wili, to lia tu ila la new, to lia ila mango, ia nga tele to lia tu ai malau vento, to lia tu ai le hotel, motel, ia mo taxi. Ko kai mea le alu huku pe singa tavale fa kau mai ole mea ai me o mala ona sa amala tu lisi ya so ma ile ona o tautua le tatu STA pivas puti ya le tatu nangala o la ngoi marosi le tatu tale talonga sunga i ulai patalo fatu le pivas puti o ko se ma mai o lato o na lato fa lo fa sanga tonu foi la male Western Union na sa le ufi o ko se ma na yo lai sistemi ko fa pe mai mo pe fa pe o ke kingi ka fia kingi ona ole ma na yo la ai o to mai tai ka fia kingi amo io to mai tai o le to mai tai Maria Pivas o ia na ro ti sai ninga nei lava ia mo nei la ei ma to mo fia mo to mai tai so se ko nga size e sa la ma le size tasi se yo o le size never mind mo o mai na the top ma le bottom ia ma just ko ngati sign mata mo fia e malato la to ma fo ia pera fo misale ufi atalo fatu e tumata Maria Pivas ia na uma fo ile e te misa e so nalo ia tumata Sonia Pivas le sa misa mo alu lunga ngalo wa type sele Pivas puti also my Facebook page ia e fa ka lo fo e me fa e pa mo le se o ka me o ofu la e o ka me o pea e ngati le o se to ninga lo to wa ale toa amtalvo por alava EPC fatala fatu le fionga ya tulmatawa ya la sila ya ole pulena ya marafanga venga tatu EPC ola tuna ya fefele ngalu lui ya se longa lava ola ver po mori fo le so fo ska vale onga ska vale mimika fo kwa pele ole power altulanga ya power ina Samoa lu ale power la to ya la to umolo ngalu lui e fa malo to la to wa tulanga nei e pero vai tu le sa pele power American Samoa e já no aso pele power American Samoa ya Samoa ya e pe mo ya pe na nei tu la ya e pe no fa tu ela foi na pele tatu power ya ono o se tangata foi o so ai po ya pa u ela le po ya ma pele power na vai me a tu Samoa pa talo fa tu ela le fiona li pule ma fa nga venga le tatu EPC ma lo la venga lue ma lo la ya pera ele vai lima fatalo fatul vai lima ya o tato pia ya mantole il tato telefoni la lo batu luma ele tato warehouse na I aukilani mola to umalaba ila to fofanga foi faini la to paki o Krismasi e por as fa na foi so walo ya fai foni to reunion e mana o mia ele vai lima e pia il tato tulu fasto tato telefoni na I pia na sila na telefoni masala este no tu atu le lunga tau telefoni na lunga tatu tatu wata fa ta le warehouse na pa pusa ele ese middleman e te le tau walu foi fa tau malika lan foi le peer shop ele ese middleman e te alu sa o le warehouse fa tau mai ia au pusa ia matau mo fi wal mena le to mata tatu pia o yo ona la fi mo se pro fi ki le middleman na to e va ngale uma le lika lan e kia e mal palangi e malisi foi ai alu sa o le warehouse vai lima na fa mai la a fai o fa tu mali tolu se fulo pusa e oka e mai fua pusa e lima free mas ala na vai sila e foi ile tatu numero telefoni na tvili ai ya ma oka ya pusa ya tolu se fulo ya pe tolu se fulo foi pa me tamo fi ya ai fuli mai au pusa lima tatu o fai o tatu freight plus ya na I vai loa le tatu freight plus le tatu a tatu ka manila e la tu mai o loa mai fafo e la tu la lana ina I papatoe toe
ia a whaatalo whātua le whionga ia Tuloma, ia o le pule na o le tātou Freight Plus. O lako ia siasia tu disi aso na whaatata nua kaunteine lua. Whai ako le maa ngai o le handle, le handonga fo lele, o le sefe, ia o mea whae keke o mai kamana iei le vengo o loa mau whamomoli. Whai le warehouse ke le anga iai, e kusa pe timu, tō mai tonu, ia awa e le warehouse. Pea nasa no le whionga Tuloma, o le warehouse na, ia e kumu le warehouse na, alafa e li se warehouse na i tua, e wha leo mai, alawa pa iei, ia aise longa makwa maa nei e le warehouse na, e whenua e lifi tonu, ia malakwa i o loa tau nuu manuia. Pe mai na le lua vai aso whaatale i o loa, ia mantua tato la lana i nai papititoi. 1 par 14 East Tamaki, whafsana i tonu lau maritatu awata i papititoi. Kalapa awata, e te sue ina, ina masaro na uratu fo tau telefoni maritatu ai tuesi luma, e te sue ina, ia mai o wha mori, Nusila, ia pe vidi me fo telefoni a tatu Freight Plus i nei, ia ona tau atu le Freight Plus, ia mea umaro e lato numera, malala o lato telefoni i nai Australia, para Afrika la skeke ma wani toni. Ai pau nao le la piko sili la wana malosi, ia ma vave, ia ma tele tangata whangaina, o le tatu la lana ina i le 1 par 14 East Tamaki i nai papatotoi. Patalo fatoa la whionga ia Tuloma, ia le pule o le tatu Freight Plus, pana whanga renga. Au samarei, ia pena le pau nao ia tatu company, ia mpisinisi, tangata whaile mtanga renga malo o pa mai atau, ia e whala uloa whatalo whatu whawhetai lawa ia mo laungi marosi o tātou ala leo la unanga e whae loa tuai ia meo o tupu i nei ala i news tala i tālonga tala i tāu ia whapena fo i ma isu e te tanua ai i le tātou proklame i le asu minaso. Samre, i masalo ia o whaile wasi la umi o tātou proklame o la latu i tātou pese ia a masalo tātou pese whamawai na a wea ngana tuai tātou whila i tātou fiafi malilo pei i le fiafi ana nei i le taimi po le tāre wha i po le lima foi ia la awina to inis tato news tato tale talonga pena foi ma le telo mea na hiti fisi le fia e tauan e si le fia i la to umana o mafuta mai fafo i meo lo tupu de Samoa le ngata o unanga mea uma fale ainga le ngata leo ka vento ho tau mo tau mea le fisi le fia ia e tauan e si le fia ia e su mai e lo sao le fale ainga tau mawhai e lo sao le mo tau e lo sao vento le tau vale ia sa o le me tau na ia lo sa na le tu la o le TAEAO sa me me tau na me tau la so po le tau mali fa mangalo me ona le lo ta tu le pese le mo to o mara lo mafuta mai e mo le tu le fa fe kai la mo mafuta mai MANUIA tau na so to fa fe fo